Basit ngem pagsid sidaawan nitatangko haman nangan nalaing nga akilaban ay ti kaldero ni inang atawid na ken nilalang hirauden man ni tatang ulo sa di matikagan dim kauten tapat ilan ti aklo asyalisto nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo ay ti kaldero ni inang saya aten na hakaluban nuag tig-tig aben ni tatang ilaban din to marugitan na minsan anatyag ni tatang agban ba ng awan awanin na makilaban tatinakaw ti kaibaan dim kauten tapat ilan ti aklo asyalisto nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo lumanay ni inang ay nalakay pasensyakan iti panagurok mo itay adda sang nga iling nga imay Kapita, ang subsublita niya dumyay, iti paborito niya programa. Baro ka naman! Alawen papagaya, miss watching with you kuna ni Mami Marigiliar Mudannog at Dakman ni Sir Ronald. Kuna na pwede tayo kasamitan ni Ma'am Fie Aquino. Alawin la. Dati paglalay bantay tatakid. Dati RPND Sir L. Batak. Okay? Intay itultuloy, tintay pa nagkakada pa nagdadanggay. Sa balimampay nga sunata. Itinak isagot kada kayo papagayan. Dati man paraan anak. Manid ba lang ka ni Mr. J.R. Sanyatan. Desisyonan nung sinut inaksurutan tayo ububing wen utay bakbakit ang pagadamit anapate nung tayo ubing asawae arinan kung atagtagibye nginutay bakit itipilye kanayon tun di
masaktan asawa eklat ta ida adwan inipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen nagligat a desisyonan no sinut inaksurutan tay ububing when utay bakbakit agpadadamit anapatin no tay ubing ti asawae arignan tunatagtagibye ngayon tay bakit itikilye kanayon tun ti ararye tamuawan ti masaktan asawa eklata ida adwan ilipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow nagmayat unay abyagen para anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain sila ang kikno sumruntong tay imon at pingit ng tunakan kanayon ay buong tuntoy ulo tayo bing asawae arignan tunatagtagibye nuno tay bakit itipilye kanayon tun ti ararye tapnuawan ti masaktan asawa iklata ida adwan ilipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi jay ubing wow nagmayat unay abyagen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi jay ubing wow nagmayat unay abyagen para anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket Kadita, ang subsublita niya dumnyay, iti paborito nga programa. Baro Wariman. Okay, dahil ti paraan anak. Alawan la, tuloy-tuloy la tatintay pa nagkagada pa nagdrangay dito pala ang programa tayo. Barari Mata Music Festival. Mabalin nyo ti ag-request ka nagiti kanta. Available laket di papagayam ken ag-text kay ti 0945-268-9141 ken 0935-804-3395. Kablaan tayo man ni Miss Elsie Baliwak. Ana, kumusta kay Elsie? Ay dita barangay Parangupong iti syudad ti Batak. Aglukmeg ni Elsie. Sabalin sa amin nga lukmeg detan si ka Elsie. Alawala aglukmeg ni Elsie. Alawan. Tuloy-tuloy latatintay panagkakado panagdrangay. Dito yung programa tayo. Okay nga rod, papagayam sa malipay nga ayog bilang musika. Hinakman isagot kada kayo. At dati kanta ni Miss Melo Santiago. Dito yung album tayo, Baro Arimat Series 12. Dito yung Awan Inanana. Isagot tayo mga tayo overseas Filipino workers tayo. Dito tayo mangmanggad nga kadaraan tayo nga Filipino. Kang runa tayo kadaraan tayo Ilocano. Itinaduma-dumang paset tilubong. Dito yung Awan Inanana.
Baro Warimot. Alawen, tuloy-tuloy latatintay pa nagkakadwa pa nagdranggay. Dito pa lang programa tayo. Baro Arimat Music Festival. Kablaon tayo man ni Ma'am Karina Andres. Hello ma'am. Happy watching. Okay, sa malipay nga ayog bilang musika itinak roknoy isagot kada kayo. Itatang malem. Dito pa lang programa tayo. Baro Arimat Music Festival. Okay, sagot tayo man kani Ma'am Karina Andres. At datay kanta manibod pa lang tuin mo tibiyang. Di kanta puluan na idumduma apagayam. Sa bali adaga Yamawan pulus na saraka Askin ka Isu Ngay ti Diyos inakagyaman Tayin kad na pa
Marimot. Okay, tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa panagdaranggay dito'y programa tayo. Good afternoon everyone. Kuna ni Ate Vilma Andaya Makabyog. Hello manang ko Marie Guillermo Dannog. Happy watching kuna ni Ma'am Karina Andres. Agkaro ba kamit barangay di Talawag ni Ma'am Karina Andres, taga barangay Balakad, Lawag City. Nadamag mo dito ay kwanta Sitio 4 di ta kwan Madam Karina Andres nga dadetay limang na upat na kalding ken upat nga kalding may isa nga karnero nga pinapatay da. Nga atapin ta ket digitay bulos nga aso iti nang kagkagat. Alawala, tuloy-tuloy latatintay panagkakada panagdrangay. Hello po, Ma'am Marie Guillermo Dannog. Kuna ni Ate Vilma Andaya Makabyog. Okay, pagsalike man ni Ate Vilma. Dati man dati kanta ng Gapuken ka. Okay, sabali dati version tayo. Sabali met dati version na. Isagot tayo pa kaninang Carmen Sid. Belated happy birthday kano gayam kan ni Kumadre Cristina Makatumbas. Agapuken ni Mami ni Ninang Carmen Sid. Gapuken ka, nagragsak ko'y puso, nainawat mo, inabot mo nga ayat ko. Gapuken ka, ket nagunod, kutragsak ko, gaputain ang lunak, ket di mabubos to'y panagayat ko. Gapuken ka, nagragsak ko'y puso, nainaklon mo, ko'y ayat ko nga napuno. Gapuken ka, di mabubos, tirangsak ko. Ket ikutang tungag lanayon, pinapuno na ayat tinggal agibos anges ko. Sabay umang, talikan tumauma, ket di muntok ka umang, tuy ayat ko ken ka. Namnamaen, nasikan tulaen, inak ay ayaten, ingat kong paltanen, pinto mamaliwen. Gapuken ka, nagragsak to'y puso, nainaklon mo, to'y ayat ko nga napot mo. Gapuken ka, di mabubos, tirangsak ko, ket ikutang tungag lanayon, pinapuno nga ayat tinggal agibos anges ko. Sabay umang, talikan tumauma, ket di muntok ka umang, tuy ayat ko ken ka. Namnamaen, nasikan tulaen, inak ay ayaten, ingat kong paltanen, pinto
maliwen. Tinak ay ayaten, ingat kong paltanen, dito nga maliwen. Alawala, deta ti gapuken ka. Okay, manibalang kini Ate Vilma. Maniwad ti baro arimat album series 3. Deta kita compose pa lang to inumutoy biyang papagayam. Okay, hanpay sir, jak ammo sir. Ay kasa, anang nga sityo kay ka, dita balakad Ma'am Karina, sityo forno ka day, jay, nakapasamakan na, okay? Kung na pa dito, hello Ma'am Vilma Andaya Makabyog, kumusta kayo? Ken, ano dito ko na? Kumusta kayo? Ken ni Sir Michael, ingat lagi, God bless ko na nadtoy. Alawin lang, sa malipay dito, ngayon tayo ibasa. Hi ading ko Vilma Andaya Makabyog, happy watching ko na ni Mami Marie Guillermo Dannog. Okay, may tipasala ni Mami Marie. Kasamitin yaw nagpintas nga salain umay kayon karimata. Okay. Gayem Marie Dannog, God bless you kung nanapay ditoy. Alawen, thank you very much kaliti sa amin nga agbuybuya. Ditoy programa tayo. Okay, kung nanapay ditoy, gara kataki kunustay man lang tapnon hantay to subsubyanan. Okay, hello ma'am ko Pilomena Luming Agamaw Pilar, okay lang naman po kami, awa ng Diyos ma'am. Nagbarati panawon, won permi nakabarbarati panawon nga talaga. Alawin papagayam kaya intay to tapugan ti maikadwa at 30 minutos ti programa tayo. Kalpasan lang kadigiti sumagmamanong pamalagip tayo, manibod pa laing ti technical studio. Ti panagsubli tayo, at adun to pa yung sunsunata, iti intay padanon papagayam. Kaya nakastameten, digitay text yun ditoy, madamdama laeng, kaya't inakto basain ida. Okay? Aga subliak to kalpasan kadigiti sumagmamano, nga pamalagip tayo. Baro Aliman, RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:35. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbang oras yung gagayam kinabsat, manipod dito News Center Testasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak, at iti kabarwanan nga dama ginatang oras. Binisita ti Social Security System no SSS dagiti walo nga employers iti lawag idilaeng kalman babaen ti panaysangkad dati run after contribution evaders wenno temakon ko ng race operations. Daytoy ket kagidan ti nationwide simultaneous run after contribution o contribution evaders operation ken kaspaset ti panaka celebrar ti Labor Day iti daytoy nga aldaw. Dati makon ko ng alay ng SSS para sa mga manggagawa, serbisyo mapagkakatiwalaan at protection maaasahan. Sigon ka ni Mr. Richard Raralio, ti branch head ti branch 2 ti nasaong ahensya when ti SSS dati dua retail industries, may sa salon, dua food industries, may sa law office, may sa laundry shop, ken may sa pagadalan ti binisita da. Imbatad nang aday ti sangagasot 5, may sangagasot ket 5 nga empleyado iti masiknan no sa dino, mapatapata dumanon iti siya magasot 20 ket 5, arriba pesos ti mabalin makolektar da. Inlawlawag na babaen iti daytoy aganwat ket tapno masigurado ti panang surot ken panangipatungpal dagiti employer kadagiti obligasyon da maiyatada iti babaen ti Republic Act 11199. Inpalgak na seryoso da kamaten dagiti employer asaan nga agremremit kadagiti kontribusyon da ken dagiti employer asaan da nga irehistro dagiti empleyado da kunana dagiti padalan ti run after contribution eviders ket dagiti employer asaan nga agtultulnog iti panagreport kadagiti empleyado da saan nga agtultulnog iti panagremit ti kinaltas contribution ken saan nga usto panagremit kadagiti contribution. May nagditoy in pakamuna
Wanin pakaamo ni Raralyo nga hindi pa itawen na 2017 may sisengkat ti run after contribution eviders no sa dino daytoy meten ti may katlo adaras iti panakayuswat tinasao a programa ita atawen. Inay na adumano na ni tinasursurok kumurang 3 milyon pesos tinakolektada iti intera pagilian sipod ng rugi ti manakaipatungpal tinasao nga programa. Dahil ikaw nga damag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN Diesel Radio Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radio Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alauna 39. Di oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotoc, Governor, Province of Ilocos Norte. 21 in 1. Doc Herbal Coffee, 21 in 1. Dawi dakdak no umay agpaagas. Indem nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21 in 1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Batso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed ng eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na ashitaba na napakaganda sa viral infection at gamot sa tumor at cancer. Samahan ng proper diet at exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White Rose Papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Yaman ak una iti Doc Herbal Coffee 15-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Tamakaani sa kanasaya at ken awanin ti asthma ken UTI attacks ko. Ita inal daw ang makaeskwela ak. RPN Radio Philippines Network Radio Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Philippine Standard Time, 1:43. Tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa, panagdrangay. Dito'y pala yung programa tayo, Baro Arimata Music Festival. Kadita, ang subsubli tayo dumnyay, iti paborito nga programa. Baro Arimata. Alawen tuloy-tuloy ti programa tayo. Magtutudok dita iliti Banna, Ilocos Norte. Apoy, medyo naulip ngamin na yung engineer. Medyo naulip sa. Medyo naulip iti bandana ti daya. Alakat ipalaod mo. Dahil tudo mapo. Malami isang mamot dito'y lumaod. Agatudtudok dita kwa. Dita Banna, Ilocos Norte. Madama Okay, Sir Idol, imbaga malay mo, request ko man, tay kanta nga agurayak, isagot ko ken Best Estrella, ken ni Sis Loming, ken si ka Sir Idol. Thank you, my idol. Kung natin ni Mami Chita Ung Tavera, imbag ta nasapulam ti di sa Ellen. Okay, problemam tay bigat nga di mo masapulan. Alawon. Kung na pa dito, sabali pa nga pangablaaw. Kumpad, request ko man ket lagip tinaglabas, okay? Request ni Comadre Cristina Makatumbas. Kung na pa dito naimbag nga malem mo, sir, alakman dito kung daway ang mga kablaw ken kaken amin nga karimat tayo. Tigiti damay ga mixingers ken stop ti DCRL Batak. Nang nangruna kadigiti kalugarak dito'y Bintari, Ilocos Norte. Tayto man na paborito nga kantam amumlatan ko na natoy. Di manang mga Agnes Agbayani ko na natoy. Okay, thank you very much. Kini manang Agnes Agbayani dita Bintar. Kablaon tayo mampay ni Comadre Cristina, ni Tata Bidal, ni Nanagos, ni Tata Juan, ni Nanatansing kini manang Alice, iti pamilya ni paring Albert Marquez. Kanastamatan ni Mami Gina Ibon ulit, ni Daddy Eloy. Dito'y Barangay Biloca. Kasamatan daman ng Emeline Butay de los Santos, ni Manong Edward, ni Tata Avelino, kanina na Anesita Butay. Kablaon tayo mampay gayam da Uncle Lando. Kasamatan ni Tata Ruli Agustin, kani Auntie Adora Agustin. Dito'y Bungon. Kasamatan kablaon tayo pa ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos, ni Tata Rohel kani Nana Rusi Rigunan. Dito Barangay Nagbakalan Batak. Digiti Malubay ken Garcia family. Kasamitan kablaon tayo kita naruay nga listeners sa dito Barangay Bawa West. Kablaon tayo man dita Balay. Mrs. ko kasamatan ni Marian, ni Lucky Azayla, ken kasamatan ni Manong Virgilio Biernes, ni Tata Julian Padulip. Naimbangin kay pa nag-deng-dengega. Nagtudo sir ngem saan nga napigsa timawag itay sir wen. Agatod todo dita Banna kanutatay wen. Alakat napialabas ita nagtudo dita Banna, Mami Marie. Good afternoon sir, kablawan na kablaawam dagitay Mangiromen, thanks sir. Kasi ni Leilani Perte Rumbawa. Kita gano ka madam, Leilani Perte Rumbawa. Babam lata, kita Mangiromen, ayatem lata isuda. Pakitam latat na sayaat. Tamatauhan dan tulata. Good afternoon sir, uray dito'y Bakara sir, madama tudo na. Greet ko man, happy first birthday to'y kanakaka Amadyo Galapon, itangal daw kastapay to'y kadwami agtuntono ti parapulutan ni Silit. Thank you sir. Apo deta ni Sir Glycer Hamurabon Galapon. Manipod palaing dita Nambaran, Bakara, Ilocos Norte. Muray kan DJ Bakarag tudtudo. Apo nakamapaapal kayo. Itudo na kumamot lawag kan dito'y Batak. Ata permi pudot nan gagayem ken kabsat. Alawala, napiyakay pa dita Banna, nakaramang kay titudon, orayhan unin na pigsa at least. Ngimamuyo, dati kinabara na sa nagtudot at ta, DJ sumngaw di tadaga, apo permit at tang nakapudpudot, ken madidya angot na nukwa. Kasano damot tudo, nakabarbara sa biglang agtudo, kita nyo agalingasaw dita da uneg tidaga, maditi angot na nukwa, makaala ka pa iti sakit kadayta kung nadanok ka. Alawen kaya ta sa pasap ko mapanagtudo na, oray kat ko magpatpat na kagtudo into rabi, di ba? Alawen na tero din tiya sa malipay nga sonata. Ngay nakman irok na isagot ka na kayo papagaya. At yun na tayo paborito ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Dahil timanen tayo paborito mo Mami Luming. Ul-ulsa mo na kunamon. Kasama tayo ni Mami Guillermo Solisipan, ni Ma'am Feke ni Sir Edwin Aquino, kasama tayo ni Ma'am Regina Salvador Dita Dingras, Ilocos Norte. Request pa ni Manang Agnes Agbayani Dita Vintara. Nakapudpudot ka no ita sir. Awo na, perme ata nagalingasaw. Ano nga barangay kay Dita Banna, Mami Marie? Ano nga barangay kay Dita Banna? Lawan la, ito yung sonata.
ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasika pagtapuda lawatan na isang makayap-yap ket dita no kakwaya dita sidag ti boundary ti Nueva Era ita agpabagatan along the highway kayo ka Mami Marie pasukin dabila pasukin sir kan Leila ni Puerte Rumbawa nuwamay nga agbibiyag at kita katawanen ti ragsak ko lukas bilang mabukaw ka awanen ti mag-aarta panangipatek mo kanya biyag tuy biyag ko ay ayatin ka nga awan kaasting ka inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasika pagtapuda lawatan na isang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla ti kapuna nuwapay nga agbibiyag at kita ketawanen ti ragsak ko dukas bilang mapukaw ka awanen ti mag-aarta panangipatek ko kanya biyag tuy biyag ko ay ayatin ka nga awan kaasping na biyag tuy biyag ko ay ayatin ka nga awan kaasping na Kadita, agsubsublita ya dumyeg, iti paborito ya programa. Okay, alawan la datarot ni Sonata gapuken ka ni Mami Chita dete request ng agururayak madamdama basit alawal wan talaga ka sa Mami hampay ngamin nga na ipasubli dete dating nga signal tayo when medyo dapela kapsut na nga talaga ngamin when nagrigat ko nga birbiroken ko na ni Mami Chita engineer alawala alakat paganusan pa lang deta Mami Chita no sangkat agabuya kalata ti Facebook live may mayat pa inukat ti reception na okay tuloy-tuloy lata tintay pa nagkakadwa pa nagdranggay ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Kaya't nga rod, papagayam, intay itultuloy ti programa tayo, babay ni ti sabalipay nga sonata, at dimetan tayo paborito ni Mami Marie Guillermo Dannog.
deta tay sunata na puluan iti anusak. Denggam deti mensahe ni Mami Chita Kingka, Mami Marie. Denggam deto imutek-tekam deti kunana. Isagot ko pa iken Sisi Marie Dannog. Deta agurayak agurayak pamakawan Sisi, I'm so sorry kunana toy apay. Ada adarik kiti nagbetan nyo. Agur-uray ka no, Mami Marie. Iti panang pakawam mo kini Mami Chita. Apay, anak kinwayo. Anak kinwayo. Nagbinara kay ti Sarsarita. Uno, adati. Si ka Mami Marie. Agur-uray ka no nga mapakawan mo ni Mami Chita. Ag-reconcile kayo no. Anak di kitay hanyo nga nagkinkin na awatan. Apay dati naging nagawan nyo nga. Kwa? Alahan kung alang da kayo mo. Alawan natin ro dante request mo. Misagot tayo kano kini Mami Marie Guillermo Dannog. Kuna ni Mami Chita agur-uray kano ti panang pamakawan mo kanya na. Detat na pintas, gagayam ken kabsat. Alakit pangur kita tag, friend kay nga ruden. Kablate man pa ni Kumpad MM, dita barangay 28 Lawag City, ni Miss Tehani Alejandro. Ano si ka Miss Tehani Alejandro, dita magbago sulsol ni Ilocos Norte, kagkurkurang kay ti danom dita na makadigdigos ka pa lang. In Blacknack nga awan basol ko Sir Ronald. Ay kasjay kat de saan nga ruda? De kasanor nga ma-recover mo. Kapadin in Blacknack ka. Kananat to, apo sir, naging nagaw da Ken Kalbo. Joke lang mga karimat kananat to. Alala, babaan nyo dito na naglabas ka't naglabasan. Ipagpagapuyo na dito yung programa tayo.
Baru Walimot. Alawen papagayam mida. Okay, tuloy-tuloy latating intay panagkakadwa panagdadanggay. Apo sir, naging nagawagawan na ka Ken Kalbo. Aha, gayem Pilomena. Agkatawa ka na natay. Awan kanya kon Sir Ronald ngem saan na kumanga ulitin tawan basol ko Ken Kuana wen. Dingding si ka Mami Chita Wen mga karimat gaputa nagpakumbaba ni karimat Chita aggayem tayo nga awan gurang-gura tito monggal maysa. Palaan tayo ti pinag-reconcile da sir. Tagayem mariken karimat Chita maditi adda kagurgura na. Alawala. Alawala tuloy-tuloy latatintay detat kasayaatan. Alawala detat ti kasayaatan. No anat kaguram ti may nga pada tao diretsom ti sarita hanga detay palpalikod madikkas jay di ba? Okay. At least alakat na amiris ni Mami Chita. Ay so agsorsori alakat si aawat met nga si Pupudno ni anak ko na to insublik met sir ta nagsori ak ngem so na met lang nang i-block kanyak kunana ay nagblinak kayo alakat ang arod na agarin ni consile kay latanwan alawan nga arod gagayam kakapsat intaton ti sumara programa tayo ti parikot kay na pamagbaga kalpasan kadagiti sumagmamanong pamalagip maniwid pa lang iti technical studio. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 5 minutos kalpasan ti oras alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibang oras yung kagayam ka ng absat. Ito ikaw dyan nga dama ginatang oras, dama giti pagilian tayo. Inkid daw ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ti panakisubli ti school calendar, iti bulan ti Hunyo, ginggana ti bulan ti Marso. Gapoy ti kankanayon, apan nakakanselar, ti face-to-face classes, gapoy ti nabara apanawon. Segon ken ni Zubiri, nasken nga aggunay, adagos ti departamento ti, o Department of Education ken Commission on Higher Education when UCHED isubli ti pre-pandemic calendar inton masungad nga school year nga imbes nga inot apan nakisubli ti school year 2025-2026 kunana anapigad ti salunat ti napudot apan yempo iso masapol maliklikan digiti mangisursuro ken agad-adal ti agdama nga sitwasyon in lawlawag na pa nga babawi na ti Senate Bill number 788 nga inpila iti panagrugi ti 19th Congress anang synchronize ti school year amang rugi ti bulan ti Agosto kunana nga idi nang rugi ti panag-suspende ti klase gapoy ti nabara panawon itay bulan ti Abril ket aday ti pakabuklan nga 4,000 pagadalan ti nagsuspende ti face-to-face classes ken imakar iti synchronous ken distance learning idinto nga idi April 12 ket dimanon iti 7,000 apagadalan may nagirete damag when ipanggep kada ito nga lungalong ti Senate President ket mangnamnama nga mapatgan iti umay nga school year. Deta ikaw dyan nga dama ginatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 8 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Ti oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Manotok, Governor, Province of Ilocos Time check Norte. was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito.
Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15 in 1. Doc Herbal Coffee 15 in 1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15 in 1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang mera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. When tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Kenti Smart number 0947-808-0529. Kenti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan, maaasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Meron na akong maintenance para sa high blood at kolesterol. Sinabayan ko ng pag-inom ng Doc Herbal Coffee 9-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold. Sa ngayon, masigla na ang aking katawan. Hindi na rin ako nahihilo at normal na din ang aking kolesterol. Manipod, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato kaldero. Ang galing for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Goodbye to me, Mansha. Hello, right, dark blue. Isang labatan yan. Right, dark blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mansha. Hello, right, dark blue. Isang labatan yan.
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. iCure Coffee 32 in 1. iCure Coffee 32 in 1. Ako si Danilo del Castillo, 65 years old, taga Pantay Daya, Bigan City. Magmula nang uminom ako ng iCure Mana Coffee 32 in 1 ay naging maayos ang aking pakiramdam. Hindi na ako tumataas ang aking blood sugar at maging maayos na din ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi. Maraming salamat po. iCure Coffee 32 in 1. iCure Coffee 32 in 1. Naimbag nga damag, wen gagayem ken kaabsat, agsapsapol kay kadi itinadalos, nalakak ken desente apanganan, nga rud gagayem ken kaabsat, addan dita ili ti Paway Ilocos Norte, ti kabarwanan nga panganan, iso dayta ti Kala Paway Eatery. Ti Kala Paway Eatery ket ijaya na iti pamigat, pangaldaw ken pangrabii, ken ijaya na pay ti budget meal. Ken saan lang dayta, magatang pay sadyay dagiti agkakaimas a merienda, ken dagiti nagduduma a produkto ti ili ti Paway. Ken agbirbiro kayo kadi iti lugar nga pakangayan iti anyaman okasyon, kas kumay ti pa-birthday, bunyag, meetings, seminar ken daduma pa yung okasyon, mabalin nyo pa yung usaren ti lugar, agsipud tanalawa ken kompleto da, kadagiti kakamitan, kadagitoy ingkay isayangkat nga okasyon, ken saan nyo problema ti ingkay pagparkingan, tanalawa ti lugar. Ti Kala Paway Eatery ket Masarakan, iti barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte, along Paway, Batak Road. Ti dadung impormasyon, ag-text wenno tumawag, iti cellphone number 0927-971-2893. Kala Paway Eatery, ti panganan apang namnamaan iti ili ti Paway, Ilocos Norte. Kala Paway Eatery. EBM Solar Installation Services and Supply. Wen gagayem ken kabsat, ti EBM Solar Installation Services and Supply ken ijaya na iti instalasyon para iti solar power system, generator set, transformer ken dumapay. Ijaya pa iti serbisyo ti EBM Solar Installation Services and Supply, ti design and estimates, electrical wiring and repair. Aglako pa iti EBM Solar Installation Services and Supply kadagiti sumaganad, solar LED street lights, submersible pumps, distribution line materials, transformer, fuse links, insulators, machine oval bolts ken dumapay. Aglako pa iti solar accessories kas kuma iti sumaganad, poly and mono PVs, inverters, off-grid or hybrid, chargers, controllers, aluminum rails, AC/DC breakers, distribution boxes, solar cables and battery cables. Ngarud gagayem ken kabsat, no dagito iti ingkay sapsapuli na serbisyo ken kasapulan nyo iti panagpatakder iti anyam na klase iti pasdek. Turungay na natagos ti EBM Solar Installation Services and Supply. Agsipot na pintas iti paayda serbisyo ken mapagtalkan dagiti trabadores da ken puro original ken daglidad dagiti lakuna. Kaya nga impormasyon, babalin nyo abisitaen ti opisina na Masarakan iti barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte, along Paway, Batak Road. Wenno ag-text, wenno tumawag iti cellphone number 0956-810-6200. EBM Solar Installation Services and Supply. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:17. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarud, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti dayta programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarud, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iti ingkay panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga.
parikot, ken pamagbaga. Beno papagayam, balbali nga rod ginak kumablaw kada kay tiya daytoy nga malem. Ada tayo ni ti maudi nga oras, ken maudi na programa tayo. Ti programa nga napaulo ni ti parikut ken pamagbaga. Wen papagayam, kasama nang intay idanon, dagiti tayo manin ibasa nga daniw itatang malem papagayam. At di pa lang to'y anak ken gayemyo timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo, itibiyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Ken siyempre ito inumoto'y biyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Domingo. Kablawan tayo man ni Mami Lydia Tagalikod Balon, manibo dita California. Kasama tan ken ni manong tayo nga Marvin Aguilar, manipod dita Sarat, Ilocos Norte. Kunanad toy, saan ka nga in black makita, makitkita ka kunanad toy. Chita ong tabera sisi, saan ka nga naka-black kanyak, nagkuya ka ta RSRD, makitak met, ti comment mo awan kanyakon. Awanan nalpas ti amin nun. Alawala, palaan yun to nga rod. Hello BFF, Vicente Agassi Droda, happy watching, God bless you. Kunanad toy, when agsisim ni Sir Vicente Agassi Droda, manipod palaeng dita Pagilian nga Espanya. Kasama ten ni kabagis tayong kagawad Ramjam Baldos Bermudez. Hello kabagis, kumusta ka dita Salanap Pinili? Kasama ten ni Roden de los Santos. Kasama ten ni Eva Pascual. Ni compadre Jomar Bulusan. Hello compadre, kumusta ka dita Nueva Ecija? Ken ni Madam Jesusa Fernandez, manipo dita Kingdom of Saudi Arabia, ni Ma'am Fe Aquino, ken ni Ma'am Karina Andres, and of course ken ni Ate Vilma Andaya Makabiog, ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar, kay kasamitan ken ni Mami Marie Guillermo Dannog. Kaya kasamitan ni Mami Rosalinda Bumanglag. Amo kaagdingdingig ti radyo tata ni Mami Rosalinda Bumanglag. Daninong Leonardo Calube, ni Compadre Ralph, ni Comadre Raquel, ni Angel, kasamatan ni Ariel, ken ni Ralph Recto Calube. Naimbag ngayon kay panagdingdingig. Kasamatan Daninong Oscar, ni Ninong Ismin, ni Ninang Edna, ni paring Erwin Corpus, kumusta kayo dita Barangay Karaitan, Badok. Ken kablawan tayo pwede kita taga Barangay Gabot Norte, Badok, ni paring Ronnie Baybado, ni Ninang Feli, ni Ninong Tony, ni Apo Kapitan Berhel Kalahate, ken ni Ninang Josie Kalahate, dita Barangay Gabot Norte, Badok. Ken kablawan tayo mampay gayam ni Kagawad Ian Paul Mendoza, ni Compadre Noli, ken ni Comadre Lorna, dita Barangay Lacuben, Badok, Ilocos Norte. At yung mga roti panglukat ko nga ayog bilang musika, guray ka datay patukar ko malang dati request ni Comadre Cristina makatumbasang kat malipatak to manan. Padaanan nyo dati mo na nga dani yung nag-iba sa papagayam. Palagip kanya, naragsak ang napalabas, kasladyak mamati, alipatem di kari, nuwing na matmatan. Sarita kaslaan dapat tuwidan na
sibay ko tarik na man pa'y maminsan dayta pamatek ko kailiw ko taage ken nabarang arakop mo sa pulan kat ganda iti managbiag mo at sumipay nga ta nasamit ngayon na yata at sumipay nga ta narasan ang langin-langin na at sumipay nga ta nasamit ngayon na yata at sumipay nga ta narasan ang langin-langin na at sumipay nga ta nasamit ngayon na yata at sumipay nga ta Parikut, ken pamagbaga. Bien, papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Ti deta gundaway, intero den ibasa. Deto'y umuna nga danin. Mamatan. Uri kay kat nagapo kamutan deto'y dani mon. Guri kayo bait papagayam ket nagpukaw biro ken tay biit Pero sa baliman pay ngayog bilang musika inak man isagot kada kayo papagayam alas 2:28 ti oras tayon at ti den ti sa balipay nga sunata kainak man iroknoy kada kayo itatang malem papagayam at di man dati kanta nga napaulwan iti biagmi nga agama. Agiamanak ti Diyos Ama, tain paayang nagtikas ken ka, bagnus ko ita nga agdaman, lumakaya kong awanen pigsana. Syakti agyaman ken ka, nuawan ka awanak met ita, utang ko to'y biyak ko ken ka, supapakak ngarut pagserbyan ka. Yagmi nga agama, uri naligat naraksak lata, uri agsita kamukot paya, isem mi pailat nagpayduma, kasta biyang mi nga
nga inaldaw. Agiyaman na ti Diyos Ama, tain paayang na tikas ken ka. Bagnos ko ita nga agdama, lumakaya kong awanen pigsara. Siyak di agyaman ken ka, nuowan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyak ko ken ka, supapakak narot pagserbyan ka. Biyak mi nga agama, uray narigat naragsak kamlata, uray agsita kamugot pariya, isip mi pailag nagpaiduha. Kasta biyak mi nga agama, naragsak kam nagpagpaga, uray kanayon at abungaw, naisip kamlata nga inaldaw. Uray kanayon at abungaw, naisip kamlata nga inaldaw. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo parikot ken pamagbaga, alas 2:32. Ti dete gundaway tayo ni ibasa deti Daniw ni Ma'am Evelyn Santos Abanto papagayam. Isunaket tubo iti Solsona no Jack Mariro, iti agdamaket aga trabaho iti pagilian nga Hong Kong gagayem ken kakabsat. Intay basa deti Daniw ni Ma'am Evelyn Santos Abanto papagayam. At ti den ti pakabuklan ti Daniw na papagayam. Okay? Den ganyan tayon ibasa deti Daniw na papagayam. Okay? Napanamo detay background tang jak mamakitan detan. Okay, mayen deto yan tay Daniw nan papagayam. Daniwan ka, ayat ko. Ti Daniw na polwan iti magagaran a puso. Magagaran a puso. Tunggal de pesenak tilagip. Mailukais ti bibinig. Asumarot iti pagabuklak. Lumtuad ti sanaang. Amang lemes kanyak iti leddaang. Ngaging gaita tuntuntonek no sa dino tinaka
uraisan. Dagiti nyarkus mo abalikas. Ngaisot ng kulding ng balkot, itinaganos a pusok. Ngal alingagek no sa dino, amarik na kumamanen ti samiweng. Ngaykan kansyon mo, apaman, abukbuklenta ni ayat. Nairot, ditali. Anang bedbed, kadagiti magagaran a puso ta. Ninamnamata ti samit diro ni karayo. Nagpapasta ang nagpayanod, iti makasabakir nga aso, iti makititilen nga anangsab. Nailuyos dagiti bagita, iti bara ti gumay gayeb-geb nga apoy. Anak katunuyan, tinaisal sa lumina ken awan kaasping na aragsak. Iti apagapaman, di kan maanninawan, nagbalinen akawaw di ayat. Awanen di makayayo abalikas, di mangilili asamiweng. Naipaidam iti maikadwa agundaway, ngim uray klatta, ti alabas ti kanito. Amaan ni nagkumanen, ti anniniwan mo, ta magagaran unayan daytoy puso. Apa aklolo, di taarpan mo. Kanana to'y ni Evelyn Santos Abanto, Manipod, Hong Kong, Baya, Ilocos Norte. Kanana pa dito'y napalao sa panagyaman ko kaditi maingel aman naniw, Sir Oswald Ancheta Valente, ken Sir Ray Agra iti ayat, ken anus da, anang bayabay iti daytoy aputar ko, ken isu amin nga bankers. Bankagers ko na nagayam. Okay, detarod ti Dani ni Ma'am Evelyn Santos Abanto, papagayam. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam, aga sublinto ti programa tayo. Hintay ton tapugan. Ti maudi na 30 minutos. Ti programa tayo. Kalpasan ka digiti sumagmo na pamalagip. Manipo diti technical studio. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayem kinabsat, manipod dito News Center Testasyon, RPN DZRL Radyo Ronda Batak, adto iti kaudyo nga damag ilatang gundaway. Awan na pulos, tinaisalbar ang gamit dagiti upat a pamilya, akaraman tinapasamak nga uram ije barangay San Francisco iti San Fernando, La Union. Dahito iti inbatada ni Fire Chief Inspector Juan Eland Wanawan, City Fire Marshal iti BFP San Fernando, La Union. Kunana awan met ti nasugatan apaman nga napasamak ti uram no sa dino nga agarop inamapulo 60 square meters ti total area ti upat a pagtengan apag nanidan ti upat a familia. Namuan nga nagresponde kaya nagtinulong ti BFP iti nasa nga lugar pakiramanan ti provincial government ti La Union, ti fire truck ti Philippine Air Force La Union ken Chinese volunteers. May nagditoy ket nagbayag ti uram iti lasod iti may isang oras ken agpapan kaday gundaway ket amwenda no anya iti namongayan ti nasao nga uram. Deta ti kaudyan nga damag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manibod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag.
RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:40. Di oras dandan kada kayo ni Honorable Matthew Joseph Marcos Monoto, Governor, Province of News was Ilocos brought to Norte. you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga taga-Gabot Norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag na kita saksaki iyo, ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta na pintas direct na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix karigi di butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed ng eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi, ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo met agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Kaya iCure Capsule 750mg. Tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. At nakadi diabetes mo, kayat mo asalak niban tamatam, iti nagdudu mga sakit, makarik nakakadi iti problema iti mata, kas iti panakabanog, infeksyon, panagdudo, allergies ti mata, wenno sensitibo alawag, tilaing solusyon na ket iBerry Food Supplement. Ti iBerry ket natural ti sangkap na, anabak nang iti antioxidant, ang makatulong iti panakabentenar, ken mangprebentar iti anyaman na sakit ti mata, gubuay ti diabetes. Ag iBerry iti naldaw-aldaw para tinapimpintas a panagkita. Padasen iti kabarbaro nga iBerry Gold nga adda sa 10mg na alutin ken mas nalaklaka iti Sabalia brand. Ti iBerry Gold ket magatang kadagiti suki a butika. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:44. Tuloy-tuloy tintay pa nagkakadwa pa nagdaranggay ti programa tayo. Ngarod papagayamin tayo pasurutan deti Daniel ni Ma'am Evelyn Santos Abanto, manibo diti Pagilian nga Hong Kong. Ato yun deti ipasurot tayong sunata ti Daniel na papagayam. Padaanan nyo ti sa balipay nga Daniel, ngayon tayo iba sa madamdama, barbaring makumana ito pa iti oras tayo papagayam.
tiyak ko. Di ayangkan, di sapatan, nasisiap tulae. Ikin kay ayaten, indet mo ngaladawan. Inagita matmatan, agarubos tilulwa. Sa inek kujak mapengdan, inted mo ngaladawan. Inagita matmatan, agarubos tilulwa. Sa inek kujak mapengdan, agarubos tilulwa. Sa inek kujak Pero papagayam detarod ti sunata ngay nakin sagot kada kayo sa dinno itan. Mami Luming ayan na dayjay isad mo nga dubling arod ket jak mabirukan kikita kay ti cellphone ko ket jak mabirukan. Parikut, ken pamagbaga. Pero papagayam adapay 11 minutos kasawa ng agpipin na kada. Okay. Alawella alaket isa insend ko nga Dani one kaayat ko. Ayan na Mami Luming, isad mo man dito messenger ko. Ala isad mo man nga rod, ibasa ta, okay? Sa dinitan day tatay may isa nga inak ol santi rin abay. Makapainlove, makababang arik na ken makaliluwa. Thank you, sir. Love you so much ko na. Insend ko ta Ronald Domingo. Ata? Apa dyan makita? Okay. Sabali det insend mo sa Mami Luming. Ay ta nakita kon. Okay, nga rod, papagayam. Ato na ti Dani na nga napauluan ni ti may kadwa nga ayat. Daniwan ka, ayat ko. May kadwa nga ayat. Rimusing kaunggan pusok. Jak maawatan asog ken pitik. Nabalod sen na ay parmatak. Gulibta pusom mangisagmak. Nagayatak awan umasping. Insapatak nga siksikalaeng. Agtagikwa ken mangitalimeng. Ayat ko ni kudam abaring-baring. Inkarik adya ko nagayat. Kasken ka ng rakrak ni gasat. Naulpit ni Dawel pusok na sugat. Karin-kariken sa patam, intan pinugsat. May kadwang ayat limtuad, mariknak pitik dito'y kaunggak. Mang paragsak nalaylay apasamak, manglunit sugat kendamsak. Nagayatak awan makaartap, sumkinayat nga naglayap. Lasbang mo inak masagrap. Pamatigayat inak inarapaap.
Sapay tain ka maibuksilan, riknak sumken umno adalan. Jakon mailimid ken malapdan, idaton ko ayat na impapuswan. Nanamem maikaduwang ayat. Dua puso awan makapugsat, agtalinaed, agsapa tibigbigat. Murmuray matam anarimat. Jak malapdan ragsak ayat ko, ikarik isapatak di kanto ikulbo. Siksika titalimeng to'y pusok. Agtagik kwa, tungpal to'y biyag ko. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagaya, aming kailang igada ti Daniel, ni Mami Pilomena Luming, Agamaw Pilar, dahil ti Daniel na maikadwang ayat. Pero papagaya, mati mga ro, dahil ipasurot tayo asonata, ni Daniel. Siya, sikat, iba't mo
Alawen papagaya malakaro din dito kung daway nga agyaman ken pumakada ket sapay kumata nakaipaayak manen ti sangkabasit ngayon kay nagliliwan naglingayan iti daytoy nga malem aldaw iti Miyerkules Mayo 1. Ket into manen no bigat papagaya mitintay pa nagkado pa nagdranggay. Nakadwa ka nagserbi ti biang timas control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, supervision ken direction station manager Rod Sadjan. Tinumo to ibiyang ni Ronald Domingo. Babay na po, hanggang nanatay kang kanayon. Makapagsina anyaman ti pakapadasan ta